For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampo Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampo. Phone magazine yedwumadi ayedie ebi ni se ye repair phone ahoro nyina na afenso ye ton accessories unlocking flashing decoding o we phone magazine ayo Asante Mampo main lorry station about Sanpo Friars no store number 23 every 30th June I the interest chance na me dey enye first place amako anyhow because enye the interest no point na abo apro Ashanti region dey na 47 constituencies na come on Mako constituencies 41. Akase is na menko e bia amako bia ne se de na me ba da ho ye tie. Sa na tie ba bia. Me gidi se ye ma no ye clear se Ghana for be hia se be trade. Betimi atwe din so Ghana ha. This time boni bia nsi ntokwa ma nipa mu. Yare a aba ye gina ye nim se di Ghana nya no ye nim se ene ma ye fa so and boy ho ba wo pie na ye betimi ayi bi registration centers. Na me ba yi I over me said will be about where I check my temperature. Sanitizer, I warm and I may be up a payment Sakama. Over electoral commission officers, they are highly professional. Within a very short time, the bar have many 5 minutes through the process. Some of them card and shaman. It is a idea. Emma who was on the card for Friday, many media. My year density at Chelsea, I may add my December about on the bus. I don't wish you be uncrying. Edin Chirano, Okana Cotrodia, Bonibian Simo, Obana Betrudia, Obiamo, Obianca. And now moving to 2 more, some sell Quabi, Chiman Cotrano, no fighting Cotre. No, Chinabi, President Kaupano, who want to be and you know, no quiddy or no petty amount. I don't think so be Babia, or William Trudia. Any other, you know, so I say pepper because I'm a more yard idea. I am a more papa and different teacher summer. Amambo papa ntina na me krom da ho me na ko che ya assemblyman na ye koye brufu na ye ye gates etutu ye na amambo papa ntina ho ma wo say ya start ya cover fufra ye kwa mampon asphalt krom na emu bi da ya amambo papa na ya no nti ya mesre ne se obi antwe ni din se de ba ya niam ya sha say you no sa ne ma papa na beto aso ayi nyina be di no kra me ho a de bo se di ntwe we ni first di ntwe atwe Ghana basa pa ansi ni bi se bia simpa me fra Joanna me be ya me tese ya se adura mpisu ya bono na oduba bi no mo kan nam so ye NDC MP no mo de ko hye NPP fo me ko busa mu na me ko ya me ja party fo no wa chi na me ko kuro de me we ne se ntokwa ne si no kopata no tewe e na am se na ho ba bi twae e no na ya tene radio so na ya bo adura MP ba bi o ha o ba tie so obi no obi abọ ma kakra ba me gidi se enye kura no afi ye cha afi bia na so se odo nsabo nua wa mpira kura na ho ye ne ya e offensive I don't mean the idea message say deep chile we oba na ebusa ma me do papa ni a ehia ma said the oba opese onya odi asubie mo bi so kwan na ono so kotwe ni dia onya ne dia asubie said the ba ya Ghana na dia asubie betu abato na dia yan MPP for you nim say e be dinkudi and no tin na yan pese basa basa ba because basa basa ba na ba ne yanto a yan na yinkudi bi na e ya twa kwase se da and no dia dia ya hye ho bo ma hye magu na wa san Asante Mampo especially bo say ya de no kredie nsi ye ne nketi ye be ya campaign amana na do dan kwa no nti ade a friend basa basa ne ntokwa de ye free akwa sa na be hye nuanu NDC for no mo maka sa o gidi se wo asem papa bi ka kire Ghana fo a ma di ntwere ne nya so be wi akokon asem kire ho na bi se Ghana fo nya nsa afi bi om de to aba na afi om de se nya nsa na be to aba om de be kire ni po be di Ghana papa